Ita, taddan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Same, Rosa. Ay, awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa iti panunot ko dahil tabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana ang makiin na yat. Kan may sa. Kaslawan mo't makitak ang matino a lalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar aram kun ka, Rosa. Adu awan nga rod makitak alimpyo kadakwada. No saan nga artak, sugador. No saan mo't, istambay. At dapat agar-aram kanyak agtatakaw Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga rod. At damot awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid unay. Manmanumot tikas dya lalaki. Sao, makarengreng. Uray lagparparasyak di katay nang agsasauno kwa. Iso dinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road, tapatsik nga dan tulat talimpyo nga agdaton keng kanak ko. Kat sika nga ay Same, awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaharam nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awang kurso na kadakwada. Mala nga road, urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Kat sapay ko tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manut tawundan, ngem awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dagitay na ikare para kadakwada. Mabaakan dan samot. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain ngamin dagiti kakabsat ko alalaki. Siyak lang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaram nak ini. Tano saan, may saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kaday. Awanim magbagak apinikot nak. Inaram nak kunak. Kat inaklon kamay. Timak ko na api ko, katay pinilit mo. Sanak mo't apinilit. Ta naginayat tamad adwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pudno nga inaram ka. Di mo matsang kabalikas takababain. Ala, sorry nga rudan bakit? Sorry iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan. Tamakapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sorry nga rudan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpag. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman ka. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. No kasta, sabali man ng ti asawa nan. Wan mare, kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dya anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na. Sa ita masikog manan dya may kapat anubya na. May kapat tumanan nga po kumiday jay. Babairo day jay nga anak ko. Dilagnak-nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigita nun dagiti babae na. Saan mo't day nga may na agsusukat ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raon nga awang magpao ta karelasyon na. No nagsinadan iti nobya na, adaman kasukat naan. Kat bareng maudin aday jay anubyan na. Wen ko mga raw tanay, maiwarasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Kat naimbagkan ka amaray, tadan apukom. Ngumsyak ngay, awan pa'y uray maisa. Anyat ko nagiti anak mo ngay, ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili da unay. Saan mo't ti kunak? Ngumjak man am mo. Awan pa'y mo't.
Ay madanaga na nga ron maray, mapmapanan ti tawon, ngem awan pailat kaayan ayat da. Sapay arapa at mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamaray tanay, wala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaitapo kaw. Sana kaskada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagadumanan tapo ko may. Imadaon ti puli may. Mayat kit di ati kasta mare. Kasta kumamot kada kami. Ngamawan pa'y mo't. Di pa'y mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay idandanagak ida. Nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no saan ton ama ka anak no makiasawa. Tane, mapanon titawon. Anyat pong panunutam, bibang bakal, nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ar-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko, klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Eh, urayan ta, ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanong tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang, mapan kami nagtrabaho kini Manong. Papan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo, anak ko. Ay, nanang, umadaninti ka sa ngayon. Anyat kayat yung regalo? Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatun. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Ala ni nanang, agarapaap manun. Malawan, dumteng to kadidayta. Kaano ngay? Intun madahanon Tasano nga tala ituin, tatang. May destino kay ti sa bali a lugar. Siyak mo ti baon da iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya, kat ada pag naadam ijay. Adamag hindi libre ti pag naada kijay. Iso na laang, tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw, maikawa kami lakit di iti inayaw. Ngam ti pangayan ta, no may destino kijay, maitalo ak iti posisyon ko tatang, kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka na ita barok. Sa bagay, baro ka. Awan na asawa kin anak mo ang mapanawam ditaw eh. Da kami la dadakkel mo akin jay kabusat mo. O nga ro tatang, no da kayo ti damagay, palubusan da ka di nga umadayo, tatang. Eh ke, ranya ti desisyon mo. Iso ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan. Uwan nga ron nanang. Unay mo't apan nakairanrananan. Tanaggidan kayo pa iti kabsat mo a maidistino iti sa bali a lugar. Ay, uwan nga ron Ay, awan maikawa kayo. Nagiddan kami nga umadayo kan ni Manong. No siya awan problema. Kan uray di amayaw. Paspasurot mo't laday chay. Mayat kit di tabarang iti yaadayuyo. Makasarak kayon iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't. Ising-singit yung latangay bagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram kan ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Kat maaddaan kamin tumutin iti apo ko kinitatang yo. Kadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin! Marisilang, adda mo nakitak akadwan ni malunga anak mo iti agsapa. Limabas na ijay balay. Inigaman na mo taybag ni Malo. Ay wan, asawa naman nanday jay, mare. Ha? Lukas ta, nakiasawa man na ijay babaeng anak mo.
Wen, Mare. Kabalbalo na lang hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doon na balo di anak mo. Wala, ngam basta mabalaw makasapol maadago si asawa na. Kanay masikog manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan manan na dagitay nagadunga po kumay. Ay, imbag man, Maray. Kasta kumamot kada kami. Arapaap mi ngaming ti maadaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubrahan sa ngarudan kada kamay, tanak mga anak dagiti anak may. Ay, na, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mat no napili dalaunay. Saan mo't, Maray? Ngam jak man ammo no apay. Hello Manong, kumusta? Nasayat mo, Rosa. Si Kangay. Kumusta mo dito lugar ngayon mo? Nasaya at mata Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga rin agawid into no maya bulan. Into holiday. Ay, uresak Manong. Ngam, adda kadwak nga gawid. Ha? Sino? Kayan ayat ko Manong. Ha? Rosa? Adamutin kayo ng ayat mo, Rosa. Addan Manong. Si Kangay. Adda kadimutin na sirpat mo dito lugar anak kay Distinuam. Adamutin na ading. Kahit nangaruti sumurot ka niya, into nagawid ah. Yung kasla alanganin akpay, amang ikuyog kinkwana. Kayawid mo ate, amamom kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan dan numamon da nga atan kaya nayat mo. Angam siyak. Jakam mo no maragsakan daw no saan. Ha? Apa Rosa? Basta. Mabaina ka mabutungak. Jak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmat laang na ikuyog kong agawid no saan. Panunutag pa yan na imbag Manong. Ha? Bakit? Umuawag na kita anak na dito yung group chat tayo. Kutsong bata mun hello, anak ko. Hello Nanang! Kumusta? Tatang! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay, nasaya at lata Da kayo ngay, kaano ti awid jaw? Agawid kami kini Manong Indon holiday. Talong daw ti masungad na holiday kat. Ada ko makadwami nga gawid. Ngam amangan no agungit kayo, nanang, tatang. Asino ti kadwayo? Apay ko mga agungit kami ngay. Nang, andan kayan ayat mi kini Manong Sami. Agpaiso sami. Wala na. Kinuray ni Rosa. At damutin kayan ayat na. Ay na, ay nagsayatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Kel, ikuyog yung ida ang agawid, anak ko. No kasta, okay lang kada kayo na ikuyog mi ida? Ay katuan Ay na, magagaran kamin makaamamo kadagiti agbalin manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay. Nalagitay sang mo bakit? Balay sa mo ti aso, uno, pusa. Si kamot, karib ti ubing dagitoy. Ano dagita? Usaran to dagiti apo ko Saggay sa dasami kan Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti anak da. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa dagiti anak ka? Ket addan kaayan ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. Di addan to na pukuta. Ay na. Singin to kumakit di ati ipas nga ida. Tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na, bakit? Sinakbaya mo launa yung tipasawak. Advance ka launa ngagpampanuno. Ket di tanto mo la titurong na. Mala, tulungan nak ngagdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain kadagiti agbalin manugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man.
Nay, si ka magayam maribibang. Sumrag ka. Nagyaman ak maray. Imaya, tao may kukumadamagan, no adda naglumaan dagiti apo kum abado idi maladaga da paylaeng. Apay, pangusaram maray. Ay, kwa. Usaran to kumadag iti agbalin nga apo ko. At dangaminon kaayan ayat dagiti anak ko, maray. Aya. Ay ka, nasayaat nga rodano kasta maray. Kahit agkasardan, masikugan ayan ni Rosa. Saan pa'y matkit di, maray? Ngum umadanin. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mon kanya, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na, thank you nga rod. Mabitla nga, tayruar ko. Dagito'y pay. Ala mamin dagito yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay na, nagadumo dagito'y abado ti maladagan, maray. Tuwan na, nagado nga po ko ka nangusar ka dagita. Ngamkas la barbaro pay laang dagita. Wun nga rod, nagpipintas pa'y mag. Mabit nga min na dumakkel ti ubingitan, mare. Iso ang nadakkel ang dadagos. Ala mamin dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumaidan, bakas. Wun, on the way da kanon. Nagkukuyog da kano nga upat. At da kano inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kahit paumaidan. Wun nga rod, asidag da pa'y ki di siguron Ada nagsardo nga tricycle iti batog. Ay iso dalaki di dagitan. Umay ka, taintasabten idan lakay, darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobya. Iso mo tinobyo na, tan, ni Jubito. Naimbag nga oras yun, nana, tata, agmanuak. Agmanok mat, nana, tatang. Sami, Rosa, apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at ba't ta nakapasyar kayo dito yung lugar may Juvito, Salvadora. Dandan di na kayat nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga Rod. Di na ko maikuyog nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pailaan, we. Tain kampay mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo, kasjay pay. Nang, ay ayatak ni Jubito. Ay ayatak mo ni Salvadora, nanang. Ay nadya ka mukata kayo. Pagawidin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kaminto iti ibilang mga anak Kit isunton tagbalin nga apo ko yo. Uray da kami nanang, kasta ti plano mi kan ni Jubito. Saan ama baleng? Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka ka di? May suro maya ti puso na gitanak ka. Anya mabalin mo no isuda ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamat No kayat yaw, ag sinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya? Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. Oray siyak mata. Awan to ti pang isukatak ni Jovito. Isu lang tay ayatak. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo kada kayo. Nasakit ti ulok kada kayo. Pimanaw mo't lang nagitanak ta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kastama kami ti pakpakitang patakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan dalaki di mo taon tinakirelasyon iti lakyon kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay ti pakirelasyonan da.
Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naklakay. Kasanong arod amaadaan tay ti ado nga po ko. No saan damot ang makaanak kan makaputo. Ayawanan. Saan sa talaga matumpal ti tartari gagayak amaadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan magbalo tumilaeng ti panunot da. Basta di mo gurang-guraan dagiti anak ta, bakit? Bagbagam lang ah. Ngam di mo ung-ungtan kin gurang-guraan ida. Taamangan numasae, tirik nada. Isubli ko, dagito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mari siling. Ha? Nay, apay nga ay maray. Saan mo laang mausar dagita, Mare? Sayang no nakatambak laang ijay balay. Apay nga ay. Gapo ka di tatumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo maray. Amo mo lagayam, ngamdamagam pa'y laang mo. Ha? Sige, mapana kong agyaman ak laangan, Mare. Nabayagan asan anagaw awid kan imaw-awag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot den lakay? Huwag nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang ata kadagiti kaayan ayat da lakay. Diya ka mo bakit? Ha? Ada tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Bakit? Aguray ka. Dasami ka ni Rosa dyan imsag. At dadagita anak tabakit. Ha? Upat naman. Kadwada nga tamanaan dagiti nubyo kun nubya da. Abakla kun tumboy. Tanang, tatang. Isu ni Jemina. Nubya. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag nga oras yun, Nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mato'y nubya manak ko. Una nang. Kat tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, isumot ni Gary, nobyo. Aguray ka, Rosa. Kasladakkel ta tiyan mo ah. Masikugak mo, tatang. Agpat abulan ng tisikog ko. Ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atag taga-inop laang? Tulagan tayo matanti kasarmi kan ni Gary. Ngamin, masikuga kon. Ay na, pinaragsak dak iti kastauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon ti kasaryaw. Anyat masidangay, nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan ah. Pasig akar ni ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan pantasya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta-enjoy yan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katwa na. Ken maysa, awan pa imot lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lay. Ha? Apay awan urnong mo, Jere. Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabahawak. Anya trabaho maya?
Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hanga balin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka ije balay mi niya. Tapno maam-amuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano ak. Ha? Agure kaya? Ara, mano itayan day kilom? Ni, apaya nga data kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Sika nga'y baraw, manut kilom? Ha? Kwa? Idi na odi ang nagkilo ak, 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagil, agday-dayit ka pa ilaay. Wen tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkakidi abaraw, tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka, saan ka kumaamaw upay, wang? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ka. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas ti kababagik. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay nga rod ngagbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tangagbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang inutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon dagdayet. Ay wen, kasano nga ara? Jak matin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungot dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod kadakwada nga agnaeda kundi ti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tatao. Gat ala Sika nga ron ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry ba kay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan sa amot ka asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti mureng tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat ti mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay ken agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Ken oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, kayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay,
Pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagit at trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta isaw. Hey, apay, han mo pa yung napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin at trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabailan tinadagsen at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sus, kasano daytan ngay. At tangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho iti nadagsen. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytangay. Ala, ipamanihok lang aro dun ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan nadagsen at trabaho. Naimbag ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga ro datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom, aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigatan ak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsen. Ay, agpalok magkangamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan. Tama sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakit. Linabaam ka di manay. Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At tiwon na pa ni Ara ng agdalaws. No agdalos ni Ara,
sinsinan, ngam ni Jerry, nakaururnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y Manong Ramon. Maikalima akpay lang itipila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat, ada kanyam data Manong. Mabayagan ka ano, orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag kay di. Ngamita, kimutong kamutan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, Manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta da ulitag ko ditoy. Eso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadut no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud da atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no adan asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di Ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya?
Apay ngay ara. Di kalanaas siyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano katahan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit to ni dya lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang nga ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardara sudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na dyan anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagmay. Ay, wan, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay, wan, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay daing san ka, nogigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan numasyurto'y kwarta, wan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Syakti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. kwa, naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi naklay. Mapantay dya silad. Talak amom titusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay akas na tilangam nga imayan ako. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobra kan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Hey man, lolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya mantisang sagi tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Serbiliano ko na nga syakti kasarna nga man matgayam sa balimatin altar na.
Nabiit kayo pa ilang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga kasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Ngam, idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinukod ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga rod. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarem ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayong tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tataban turti pa kay boyfriend ak, hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kande ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito'y lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tomboyan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga agpay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagamam mo ta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw.
Ay naumaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nubyo, nanang. Ag-ar-armpay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita na mga nada mga asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single day, jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta ah. No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo tiagsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti silpon siguro Kino ija istro ti pagkikitaan ba? Kasta aya. Ay una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar-aram ija anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak amaw bantaor. Ay, sos. Bagbagaam dya anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi dya ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam dya anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun, makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apu kom no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga umuna kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dalaang datoy pusok. Sinugsugat dalaang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamu ka nga rod. Wan ngamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamat gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Hala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyamat tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pa lang. Ay, bumulodak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buluda ka niya. Ay,
Awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000, ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang, lumakaawid ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga, Rod. Mabiit lang, darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas. Kaslag balor iti ribu. Ngam handa nga mo. 150 lang gayam ti balor na. Wan nga, Rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta mga pagkaanta. Awan matan na ba ti iti kwarta? Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige ang aron. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mangantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Ay, nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo an. Urayan nakngagsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak mata na si putan ti tinurong na. Adala ang tantay dya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid dya nga Rio. Rumwarakit din ito eh. Oh, miss, mabit lang. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manon na kisarita kanyam dya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diyak amamu ti kadwam. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tad. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tad. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnuad da kwartam. Bayada mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kadwam. Makaturturog akon nga gururay itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kapem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo. Duata nga mapanidya balayo. Ha? Ay, mangipas-paso mo na dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin dyan balay me. Pango saramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay dyan pagbayadak ijarwar. Mabiit lang nga rod. Nay, anyat sang sangit ang malaw. Di kan sama na naturog iti rabi ay.
Naalingag kong agsangsangit ka idirabe ay. Sa ita, agsangsangit ka pa ilaang. Manja kon nga talaga, nanang. Manjamon, day. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamat gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong na dyan nga riyo. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila, di na pa imbagbaga-kanyak. Anya. Ala, sana balik, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan, kadno kinwarta anak nga rod. Hinggat ang akpa iti sa ku 4 mil nga sapatos, kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi man namat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kakat. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawendaken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Anan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y palayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang, hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan, nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diyan nga lalaki? Ay, saan siguro
Ay, kasar naman tandya kasinsin, Mau. Kat, kumusta nga iti adi asawa na, insan? Kastoy, naragsak, insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na si ka. Di na kaya't apagtrabahuan si ka. Kanaggagat at talaga. Wey, mayat nga rod ano kasta. Sige insan, tagawid akon. Adapi ngamin papanan mi idi asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati mannalam. Kaya't ko tagbirok iti sa bali at trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti master kam katawan matnalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayim kaw. Makaamo ka. Ngam panagkunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Unang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakil ti swildom ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil mo basitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak ang makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling kan mersi a kadwak ang makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Huwag paray. Excited akong katiti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanyak. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napan nagkonstruksyon mari sa laing. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayad ayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga ron. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaad ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo magahin diti konstruksyon. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit ko ngagkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaw uraya pagbik ko ma. Tadda mo agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate. Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uriawa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate. Talaga kidi asadot ka, Isuata sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na,
Nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oray Ada mo siguro may maya dita trabaho? Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek inton Lunes? Inan anusa lang in lepas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho? Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbyag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mat mabalin apilitan uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. Ada ko magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mo ti sweldom. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, dya maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanayag pat nagapanaginanam. Ita ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagikon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y kati. Imbag man marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, angam, masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay, saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, wun kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wuna na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matiag malmalam ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto akon. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmalam nakaida ka? Apay katasaan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Apay kumamat na kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kwa na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay, so, sa wanlat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita, nanang. Amo, nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay. Kanayon ang matiliwa, no kwa, kita-kita na. Ay, so, spilling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kasya akit kita na ka. Ay, naure po, tanyit ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho.
Mayat siguro at trabaho day ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro dayta at trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae dayta. Trabaho mo lalaki talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang dayta ti may bagay ken ka at trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo na may bagaan na pudot? Ay wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kun ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat nakadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Manungamin nga daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, ikwa. Pasensya ka na. Ang agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Ay. Ay na. Apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na tijar mo asimbang pat. Piling beauty a babae. Hindi nakakayata. Di pa ilaka gugod. Ni ka di mersay tidakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan intong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa balya pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Nanam mo. Samit Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman ang anusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang ano awanak on. Ay kat agnakam tumot nga tana.
Sapay nasakit tinakam na idipinastad ni Merce. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Merce ken kuana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon itinalaka at trabahok na nang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan na nga Maragsakan at nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho. Nga, imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Makauma. Bambandugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garod balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jak man amo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito ya kung sirok ti akasya nga ginaw. Tay sumat ti asin dito ayam kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko no dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahang dita. Iswa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok kun Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga minti na pasama nga itapay anak kima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Ken agkimkimat itinakapigpigsa. Ket itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya dinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang.
Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo, diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Pasul kaw. Binay-baya nga mi ngay so tinagtrabaho para iti pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kaya pinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang tiinap. At ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnamaam mamangtulong ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam, iti pagbiag mo. Barok! Adto ti gatang yu iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaon ay dali anak ko. Dayta, ket ikay kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Iso arumbeng la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan dagkasar. Kasta ngamin ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kuram. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Ay, wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod anapod no ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinubyom. Talaga amay kari ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, wan. Asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabaho nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay lang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso kat ti magdadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami iti nobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si mat, tadi ka pa'y makias asawa.
Apay no ni miling timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita asaan pa'y ang nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo, nana. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apa nagkasar, nana. Ah, ne, dagulit ka matan niya. Palubusan da kami kuman kanidaling agkasar, nana. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawin nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay, dagiti kakabsan na. Di yu ipapilit, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalim latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraag. Amangan no kunaan na anaalas ti ugalig. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot ta nanay tantanday ta kalay sa. Sigurado ka, ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen, ti panagturpos ni Jimina nga anak ta, bakain. Un nga road. Naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwila. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti adina. Ay na, pagrebangan na dayta, ta isukat nga road tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumait nga awan daga aso kaya iso ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumanga agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y langarod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom ti nakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, saan ay atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina? Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo miling adda kanuyor urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyor urnungam kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakat. Noon niya tinagtulagan nyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi, Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo, Uray ata nasingpot kung saan anaimo. Dak
Kel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Alaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak-anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tulong mo. Mabalin pa'y may pag nainan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumut-kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may anak ka. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanya man na plano yaw. Mano atawin matpi man na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapmapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti priority. Amaok nga da plano yaw tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumora. Sana mabalin nati kayat nati masursuraw. Aglablabas mutan no daduma. Demanding launay na niyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak kao. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yung amo, nanang. Na, diyak amuti may papan iti dayta. Talaga amot na diyak kabsat mo Natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapay adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanan. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastos. Saan may... Saan nga rod amabalin? Tasaan pa'y anay patarimaan to'y balay. Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumak sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo uray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makitkitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Apay akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti planok. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni Dale. Tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko am ngay kuring. Di ka umay-aya. Ijay. Itayan ta puko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan dya puko ta. Pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo kaom? Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa da nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko tangam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na?
Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamumbaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay. Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yawn. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabian ka. Anya kumaita no naramyanak. Awan mo trabaho. Anya ti idar arami ju ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid ah. kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglaangan tayak napan. Sigurado ang madadail ti aldaw ko no makita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem nga ay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmimampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho ming agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindili ka pala nga men. Amuktumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita kat mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiayayam ken ka. O baemot namin ah. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't yaman na. ay, nagloko kan. Apo kom da ito, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro ati agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits na itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Nanang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamu ka nga rod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ijay Balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sa o jay anak mo. Awan mo't mataktak diran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kanayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yan nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di damo nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da.
Agsinada, inton kwan, agsinublianda. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamat nga ron ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkon-konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong ka. Tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materialis si balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tausaran nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagi ang materialis. Adupay dagi dyan, ket naddan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha? Ay na, nagsaya atin barok. Nagsingpot kagayam at talaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan day jayan nanang, lipatin yun day ta. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at talaga barok.